Kiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hi chura toka pudul toka takam ya tiwi nakaut hi. Mas huruf Bolivar tamak anatri nakap unt ewe hewa. Ukat amistoso no tawin pesca gol mayarwa monagas tamana tipawai. Bolivar tamantakek Calmero Alcalañas, Ramiro Vaca, Luis Akim, Moisés Villarruel, ukat Nicolás Ferreira jupanaka koranak chontawayapje. Monagas tamantakek Osvaldo Ruyer y jupausa pagol chontawai. Ukat 10 chonger tamak ukamaraki anatri nakap unt ewe haraki. Ukat amistoson pusi gol mayarwa nacional potsi tamana tipawai. 10 chonger tamantakek Chura, Isnaldo, Quiroga, ukat Sotomayor jupanaka koranak chontawayapje. National potsi tamantakek Martin Prost jupausa pagol chontawai. Yaqa amistoso no tawin palmaflor tamak always di tamampiu Villa Tunari toqena natawai. Ukan pesca gol mayarwa tipawai. Palmaflor tamantakek Cañete jupak pagol chantawai. Gilbert Alvarez ukat Orihuela jupanpej sapamain ma gol chantawayapje. Always di tamantakek Edarlin Reyes jupausa pagol chantawai. Masuk Europa tokan sumoita tamnaka anatawi parakiwa. Hichak sumoita tamnaka anatawi nakapau nakiptatani. Nias la liga yantawin Osasuna tamak magol chusuru Atlético de Madrid tamam patipjiasiwai. Saúl Niegues supau sapagol chantawai. Ukat Real Madrid tamak chusaru Real Sociedad tamam puraptawai. Serie A yantawin Milan tamak pesca gol Perua Sassuolo tamam patipjiasiwai. Milan tamakek Olivier Giroud ukat Tibok Origi panaga golnak chantawai. Sassuolo tamakek Gregory De Frel, Davide Fratesi, Domenico Berardi, Armand Laurienti, ukat Mateus Enzeki panaga golnak chantawai. Juventus tamak pagol chusuru Monza tamam patipjiasiwai. Patrick Churia ukat Dani Mota panaga golnak chantawai. Napoli tamak pagol mayoria Roma tamara tipawai. Napoli tamakek Victor Osimhen ukat Giovanni Simeone panaga golnak chantawai. Roma tamakek Stefan El Shaarawy pausa pagol chantawai. Bundesliga yantawin Bayer Leverkusen tamak pagol chusuru Borussia Dortmund tamam patipjiasiwai. Karim Adeyemi jupak magol chantawai. Ukat Edmond Tapsoba jupak Arkupet Peru magol chantawai raki. Ligue 1 yantawin PSG tamak magol aru Reims tamam puraptawai. PSG tamakek Neymar jupau sapagol chantawai. Reims tamakek Folarin Balogun jupau sapagol chantawai raki. Inglaterra markan FA Cup yantawin Brighton tamak pagol mayarwa Liverpool tamara tipawai. Brighton tamakek Lewis Dunk ukat Kaoru Mitoma jupanaka golnak chantawayapje. Liverpool tamakek Harvey Elliott jupau sapagol chantawai. Uka kiu hilat kuyakanaka ya korkama ma hacharun tawi takmitaki.